Sinawari Srinida FM bersama Srinida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ini pendengar Srinida FM sana mangkin pacang aturun yang ditiang teman-teman sana sampun presiden ranjing puniki nggih. Awet posisi dase ngantos posisi kalih ya. Saposirke wonten ring posisi nomor 1 dari nomor siki. Ini langsung mantan puniki ring posisi nomor dase tembang saking margi mantan menyesal. Lantur ring posisi nomor sieu tembang saking Dina Rikayanti featuring Indrayani lelaki buayu. Ring posisi nomor kutas pendengar Srinida FM Adi Wisnu saat cinta dianggap dosa. Lantur ring posisi nomor 7 Ari Kencana featuring Nelly Ambarawati ciri zaman edan. Lantur ring posisi nomor 6 pendengar Srinida FM tembang saking Tastrawika featuring Gong Kemil celuluk meli bakso. Bisa masa celuluk meli bakso Ring posisi nomor 5 pendengar Srinida FM tembang saking Jigek Bulan cara bebek. Lantur ring posisi nomor 4 pendengar Srinida FM tembang saking Ngenagung Rakasidan Sidemen Karangasem. Lantur ring posisi nomor 3 tembang saking Giak Lempung Sing Tawang. Lan sanemangken samar-samar kantun kepirengin puniki tembang saking Gus Jodi. Wenten ring posisi nomor kalih judulnya nih Salib di Pengkolan. Ini pendengar Srinida FM Sapa sirike ring posisi nomor 1. Ini langsung mantan aturan ditiang puniki tembang saking Widi Widianu sani wenten ring posisi nomor 1 tapi nomor siki. Judulnya nih Bebedak Poleng. Ini lan pasti ke pendengar Srinida FM usan puniki bacang kelanturan untuk tembang-tembang Bali alit-alit tuh tembang-tembang Bali anak-anak nggih ngantos melejebos ring galah sio semang. Ini langsung mantan puniki aturan ditang sanewenten ring posisi nomor siki tembang saking Widi Widiana Bebedak Poleng. Siki runtutan nomor siki. Jaga rame nanu turang kerauhan, jaga rame nanu turang ke dewan-dewan. Cen beneh cen pusing kena he angon nyaring bangsing aden nengeling buliannya ketang kuping. Jaga liu nak ngetarang melidulang ada ngorahang suarga di selangkangan. Cen duduk cen kutang melahang mengenahang ngemang pencerahan nuturang ne buang-buang. Ada anak kedewan-dewan ulian uyang pepelajaran. Ada aneh miring kerauhan sing jahobi ulian miring sesunan. Pangsing aduk sere aji keteng aku
Jageliun ngekarang melidulang ada ngorahang suarga di selangkangan cen duduk cen kutang melahang mengenahang ngemang pencerahan nuturang ne buang-buang ada anak kedewan-dewan ulian uyang pepelajaran ada aneh miring kerawuhan seng jahobi ulian miring sesun